Tubaye ikaze ku mwanya kwiteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Francine Musanganire. Ikirere cy'uyu munsi ku itariki ya 27 Kamena 2024 cyaranzwe n'izuba ryari ryiganje ku masaha yo ku gicamunsi. Turateganya yuko ku munsi w'ejo rero umuyaga tuzaba dufite azaba ari umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ku isegonda, ndetse hakaba hateganyijwe yuko umunsi w'ejo tuzagira ibicu kandi bikazaba ari byinshi ku masaha yo ku gicamunsi. Dukomeze turebe ikirere giteganijwe mu gitondo. Mu gitondo nta mvura iteganijwe, ndetse ahenshi hateganijwe ko hari burangwe n'ibipimo by'ubushyuhe biri hasi ugereranyije n'ubushyuhe dusanzwe tubona. Ku munsi w'ejo rero turateganya ko ikirere kizaba gikonje ku masaha ya mu gitondo, Nyabihu iteganijwemo dogere Celsius 7. Hateganijwe kandi ko mu karere mu ntara y'Amajyaruguru naho igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hasi ugereranyije n'ibyo dusanzwe tubona ku masaha ya mu gitondo. Hateganijwe ko igipimo muri iyi ntara kizaba kiri hagati ya dogere Celsius 11 ndetse na dogere Celsius 13. Mu burasirazuba naho nuko igipimo cy'ubushyuhe ku masaha ya mu gitondo kiri hasi, bivuga ko ari ubushyuhe buke. Ho rero hakaba hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya dogere Celsius 12 ndetse na dogere Celsius 14. Mu mujyi wa Kigali naho nuko tugereranyije n'ibipimo by'ubushyuhe dusanzwe tubona ku munsi w'ejo, ibipimo by'ubushyuhe biri hasi cyane ku masaha ya mu gitondo. Mu mujyi wa Kigali naho hateganijwe dogere Celsius 14, bivuge ko ejo mu gitondo hazaba hakonje. Ku masaha yo ku gicamunsi turateganya ko ikirere n'ubundi kizaba kirimo izuba, ariko kizanagaragaramo ibicu bike. Hateganijwe ko mu ntara y'Amajyepfo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri dogere Celsius 25. Dukomeze turebe mu burengerazuba. Mu burengerazuba ahateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hejuru ni Rusizi, hazagera kuri dogere Celsius 27. Mu ntara y'Amajyaruguru naho hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya dogere Celsius 22 ndetse na dogere Celsius 25. Rulindo niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ahandi. Mu burasirazuba ho igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri dogere Celsius 28 mu karere ka Nyagatare. Ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya dogere Celsius 26 ndetse na dogere Celsius 27. Turebe mu mujyi wa Kigali ko bizaba byifashe. Ho hateganijwe dogere Celsius 26. Muri rusange ku munsi w'ejo dukurikije n'ubushyuhe tumaze iminsi tubona, ejo ibipimo by'ubushyuhe biragabanuka, ndetse no ku masaha ku gicamunsi ntabwo bizaba biri hejuru nk'uko byari bisanzwe bimeze. Dukomeze tureba iteganyagihe mu yindi minsi iri imbere. Turakomeza guteganya yuko ikirere kizakomeza kugenda kirangwa n'ibicu bizagenda bigaragara hirya no hino mu gihugu, ariko nta mvura iteganijwe. Dusoze rero tubabwira yuko muri rusange izuba rizarasa saa 11:59 za mu gitondo, rikarenga saa 12:07 z'umugoroba. Murakoze, tubifurije kugira ijoro ryiza.